Gledam sa neba, naš grad izgleda izuzetno. Urban, pun zelenila i miran. Čini se prelepo živjeti u njemu. Ali moramo da siđemo na zemlju. A tamo... Za 2 dana temperatura odskočila za 20 stepeni. Ta nagla promjena nekima ne prija. Žale se da su smlaćeni i da ih sve boli. Bilo kako bilo, svi se radujemo suncu, jer zima je bila ona prava i dugo trajala. Ovo vreme, a teško je, donosi radost i raspoloženje, jer kako nam napisa jedna naša sugrađanka, vlast još nije stigla da ga oporezuje, pa ništa ne košta. Kao svakog proleća, narod se razradi. Komšije se organizuju, počinje veliko čišćenje dvorišta, a u prigradskim naseljima i puteva. Nažalost, taj polet, čast izuzecima, kako vreme odmiče, usahne. U soliteru u Nemenjinoj ulici živi preko 200 stanara, a samo njih 3, Zlata Milosavljević, Vida i Boban Stefanović, čiste zelene površine i seku sasušene grane ukrasnog šiblja. U Atenici, kako pređete kod nekadašnjeg mlina Pavla Brušlije, ima jedan usečen, uzak put koji vodi na Pavlovo brdo, gdje ima mnogo malih kuća i tesnih sokaka. Na ovom putu retko gdje mogu da se mimoiđu 2 vozila. Ako se sretnu, jedno obavezno mora u rikverc. Stanovnici godinama mole gradsku vlast da im ozidaju potporni zid i tako prošire put bar za 1 metar. Ovi ljudi su to zaslužili, redovno plaćaju sve dažbine i koliko mogu uredno održavaju ovo malo puta koji vodi ka njihovim kućama. Nadaju se da će u jeku predizborne kampanje neko da se seti i njih. Kad dođosmo, radna akcija u toku. Radovan Radović sa ženom Vericom, ćerkama Anom i Jovanom i komšinkama Danicom Plazinić, Ljubicom Jovanović, Slobodankom Ćurčić, a pomažu im osnovci Nikola i Teodora Plazinić, Ivana i mala Elena Đoković, već 3 dana čiste i uređuju obalu puta. Isto toliko dana čekaju komunalac da im pošalje kontejner. U pauzi Ljubica Jovanović nas pozva u svoju kuću na posluženje, a Radila nam priča kako sve komšije učestvuju, ali počeli poljski radovi, pa im je današnji izostanak opravdan. Naselje Obrež sa mnogo lepih kuća i širokim ulicama okupano suncem. Na obližnjem igralištu nekoliko momaka igra basket. Đubre koji ih okružuje na ukorovljenoj livadi im ne smeta, da je sreće, a nije da se ugledaju na komšije sa Pavlovog brda. Zabrađena žena, vidi se ceo život je radila, seje pasulj i boraniju. Odneku se pojavi mlađi čovek, zateže joj kanap da ne iskrivi red i ode. Ona nastavi da radi, a da li joj je teško, niko ne pita. Ispod Lozničkog groblja trafostanica i poveći parking. Na njemu 2 velika kontejnera, olupina od džipa i malo ispred žuta ruinirana kuća. Zidana je posle rata i bila zadružna vodenica. Odavno ne radi, pa služila za stanovanje. Posljednji njen stanar bio je Drago Kijković, čuveni ovdašnji violinista. Kanal koji je odvodio vodu od vodenice postao smetlište i bruka za ovo selo dobrih puteva i, kažu nam, vrednih ljudi. Skupljač sekundarnih sirovina ljut. Nemoj da me slikate. Treba da se ženim, a ženskoj sam rekao da radim u komunalcu. Kažemo mu da je posao koji radi pošten. Dobro, veli, može, ali s leđa.
Na putu za Kulinovce, preko puta sportskog centra Kolos, još stoji polomljena bandera i još uvijek ima funkciju, jer telefonski kablovi idu preko nje. Radnici PTT službe nemaju vremena da instalacije povežu za nov betonski stup postavljen prošlog leta, a možda su i zaboravili. Spomen dom, čačanski partizanski odred, dr. Dragiša Mišović, morali da okuju gvozdenim rešetkama jer su prozore razbijali, uskakali u zgradu i skrnavili postavku. Odavno su odvalili bistu, odneli poklopce na šahtama, ojadili česmu i sve što je moglo da se odnese pokrali. Grafiti na zidovima i ne izgledaju toliko strašno. Strašno je to što ova sekta ljudi nekažnjeno uništava, bruka i povređuje ne samo sebe i svoju familiju, nego sve ljude od duhovnosti i morala. Neraspoloženi vraćamo se u Čačak, a tamo u parku, ko željezničke stanice, čovjek srastao sa klupom kao da nema glavu. Rukav i šav na pantalonama iscepani, na levoj ruci jeftin sat. Ko zna odakle je ova muka došla, od čega živi, da li je gladan, kuda je pošao. Iznad njega počinje da lista žalosna vrba, a preko puta ljubav. Dvorište dječjeg obdaništa Majski cvet postao prečica. Da bi skratile put do kuće, devojke ušle na kapiju i serbes se provlače kroz rupu na žičanoj ogradi. Posle više od pola godine radnici komunalca očistili onu deponiju između Trnavske i Strahinjića Bana ulice. Poljanče je našlo namenu. Sada je parking i nikome ne smete automobili. I što bi kad ovaj prostor štite od nevaspitanih i nekulturnih ljudi. Dok čekamo da se uključimo u kružni tok Kosolida, naš snimatelj Branko Blagović na brzinu snimi kroz prozor autobusa gradskog prevoza cedulju nalepljenu iza sedišta vozača na kojoj neki berberin nudi šišanje za đake po ceni od 150 dinara. U Nemanjinoj ulici svjetski poznata štamparska mašina Heidelberg, koju su sa pravom zvali neuništiva, i danas, posle skoro 100 godina, radi, ali se seli iz Čačka. Most koji spaja Ljubitski kej i Suvi breg trebalo je da bude gotov prošle godine, ali kako to obično biva kod nas, kasni nekoliko meseci. Ali će, rekoše izvođači radova, do kraja aprila, a sigurni smo, jer dolaze izbori, Grebići dobiti jednu ne samo savremenu, nego i uslužnu saobraćajnicu. Dok snimamo radove, naidjoše vodeći ljudi javnog preduzeća Gradac, direktor Vojo Ilić, inženjer Miloš Čekanović i pravnik Zoran Jovanović. Vojo Ilić očigledno spreman za predizbornu trku, kad pođe da nas pozdravi, mladalački demonstrira snagu, brzinu i spretnost. Plašili smo se da preko ovog kamenja ne slomi nogu. Iskoristili smo susret sa Milošem Čekanovićem da mu kažemo za onaj uski put na Pavlovom brdu. Obeća da će koliko ove nedelje otići, da se dogovori i pomogne koliko može. Mali Vuk Gojković, očigledno pospan, izašao u šetnju sa mamom Draganom. Valjda će on dočekati vreme da ovaj kanal za navodnjavanje bude očišćen i služi nameni za koju je pravljen. Podvožnjak od mlina građen sa najboljim namerama. Da zaštiti radnike i stanovnike ovog kraja od vozova pokazao se kao promašena investicija. Dugo je bio totalno zapušten, pa ga pre 2 godine očistili i osvetlili. Đubreta više nema, ali nema ni sijalica jer su kablove pokrali i sada služi kao pisoar i mjesto gde pijanci ostavljaju flaše zvane unučići. Možda bi, a bilo je govora, trebalo ozbiljno razmisliti i vratiti ulicu i rampu, jer prugom prođe samo 5 pari vozova. Proradila fontana, pa se mlad svet okuplja oko nje. Preko gradskog trga naiđe Čačanin Rale Vidojević, sin čuvenog Milovana Sajdžije, poznatog kavaljera i kafanskog čoveka.
Otmeno, kako to dolikuje gradskoj deci, Rale nas pozdravi i produži dalje.